lagi monitoring buat Ayah Ajam Adha. Oleh-oleh Karisma Kuningan. Bos Dekos. Onel Sablon 99, terima kasih Ajodi. Tetap dadah mula burung dipisah. Majikan mana? Pak Guru atau Pak Guru? Ayah Abah bagus. Oh Pak Guru. Jadi Ajeng. Apa ya sayang? Tetep dadah. Yang Pak Guru berangap hati rasa honci tatatan neta geningan saya di antos saneti bareto apa bager apa ketina dari sisi kawin aduh Pak Guru atur nuhun takdir tebenang di Aduh, Solo ya.